ntagite kubakira nambi yamono ekerna atenenete 2022 obuchumbe bwa West Mugirango mukangakira chikura cyose pitingo tedla mutu y'abantu njego tena kimutangakira chikura ninche am the only candidate ya West Mugirango ya volti chikura ta complain nikita era chikura lakini mumanyete chikura chino chibetu amakuru nyanyi wakaye no muntu ibete chikura egasi ya musinyire lero kirase igongi wete birero naboni ganto kuruga igonkale kogende kuchimuruga muibweta asikiredio omwana ogasoma Pwani University okuruo mucho umutaka bwo ukumye tato mwabaro muko mbabwati kende umwana uyu gaseriri ale sikata bwati bese igo intene company yane twerule igokogenda ororo mbuguri umwana uyu mubeke Nyamira Express agende mambya toke school ogamidari gobole ndete mobuna gonzabera lakini bone kere mokuna gonzabera mumaite kolikitoro burayi bwese omwana ito Fred Okelo Matiani nando baito abantu abagusi intunya sai na toete mebere ikirete bya igataribo muanje tunabocega bwese onya sa toete mebere menene mbonya sa abantu mbaraete mebere menene abande meke abande abenge mudanche na abande abatambe mbonya sa toete mebere na kirende kasonga kuchaka kuturama ne tumate jinda ne onye omukayo kutaroseri ndagera aya kasonga ne akadani ngitwa mama toke to kunna ta kwa tolega mone bitije ita ta tolega igo bono mwana ito togendere kumusabira libere ali ajire sikogaiga nande keroko nyoruri ngibirete chikura nande nero kumurama mono gaki moko mukanya etwa mukani omuntu namwerete kwitira ashindwe oitire gaki mwana mino onye neme chandero mutari kuiwanana igo gochora ngeri abagaka urangeri nabangina umwana mintara ngeri bwe umwana mintara ngeri bwe moisaraze mokwana mangana italo bona abantu baminto narodo mwesimiwa oito obusamaro ward oikiregaiga bakirene njeti duwe pole yane akwarule ngiya nande genteke monta iteko batebya esa buli yomba ukoro egento kereke monta itokora siko gabo igonali ngikubasabali bakatinda agenda boniga lakini kimuraro ligingo genda umwana nali taito kubeke gali agende skuru boniga amina mwana ujo Pwani amina muire skuru asome nera chakoba buna abantu bande kali boyo osese niwe nanda abantu baito buna kusabira byasere bitu byachwa kali tunda gukora ni numugerete kende bwate gaiga no kemute simule ekero kuri mugati ogati mat kwali ne pasi ya Guardian ose ya Nyamira Express igo mumbekere chibaso maguko ngatingire tyo mwana bo mutake skuru Rogers Muturiongera na inche lero igo nabuka ne story kurwa endege Minto FM omwana kuru muruga olesiko bwenete kobe University ya Pwani University otali skuru omwana wo muntu mutaka omwana okurwa family entaka eganetyo gokonya lera mangana yiga nkuna na rumwana oyo tabwendere ko basiko gaiga egabwente ko bese school eyagera na kana school fees yo mwaka oyomo ntogendete kubanga na cyumwana yago cyakobaga kogenda school aso mwaka okubwati igo litkulia lero igonganye tumwana yache egaiga bosongo mubeke Nyamira Express Premium straight to Mombasa amanya kuruoro agende university tukulia mambia so ikrasime akora matemo ali atana gukora lakini inkoboliga a service yo muchumbe o West Mugirango na raka goteba orule 75 million pasalis asabana abataka unoyoiga ngaichibesyo mwana oyo kirale siko nande tutagete boniga toegwe spreadsheet bana kiaba baravuga kali gwakanirwe school fees onye mwana utari gwakanirwe school fees nainde ntebya abantu baito wa West Mugirango ase miaka 8 nenusu ya elire histori tobugana togendrete kuna kuyukuru West Mugirango ni histori ekabire chiga
abana bakonyora chipasalis West Mugirango na abana bakurwa emechi okwenyara unemechi asenkurwa ase omuchumba olitwa rusira time egento kiagerete nalingi kumurwania nesaguli alingi kuchamba kanga seito esaguli yakondwania o abana abantu bumuchito school fees tali chiri bwisano tali chiri bukomi chiri bwemerongo ebere gwikira chiri bwa 50 eye kagera gachaka kurwana guchinche binteka birebyo neo yotubwate boniga osoiro bongo ndio bube 75 million neji pesa chinyinge ekerengo chako bumuchumbe guchakira next year emeti enyi 15 abane kabiraba 75 million kilo mwana West Mugirango igakogenda eskuru asome atabwate bakongubonde bonse igase boniga tiga togendere gusabira muga abantu bagendere gonsabira tusabira abana baitu bali bagende go struggle in West Mugirango nandi tubatebi okokonye kanjira kule katika kichuo kikuu cha Pwani University, lakini hayuko shule kwa sababu anatoka kwa familia ambayo hajiwezi. Babake ni mgonjwa, mamake ni mgonjwa na ni watu masikini ambao hawajiwezi. So huyo mtoto wako nje hayuko kwa shule sahihi. Mimi kama Rogers Motuli dawa ya West Mugirango, hiyo kitu imenigusa sana. Nimeamua kwa mwaka mmoja nitalipia huyo mtoto school fees na nitamweka pasi ya Nyamira Express Premium ili aende Nairobi Mombasa aanze shule, ili tukiendelea kuchipanga venye atasoma shule mpaka malize. Watoto wa West Mugirango wameteseka sana kwa miaka 8.5 yenye iliyopita. Milioni ambao imetengwa ya watoto kama hawa wanafaa kulipiwa karo ni mamilioni 175, lakini watoto wa West Mugirango hawachapata pesa ya kwenda shule. Ninaambia watoto wa West Mugirango, usaidizi iko njiani 2027. Rogers Motuli akiwa mjumbe wa West Mugirango na Fred Okengo Matiang'i akiwa president ya hii inchi. Ama jambasi yote tutatuma nyumbani, tuanze kufanya kazi vizuri West Mugirango na Kenya yetu.